step ke bapranai ka step ke bakmen pi barro ki para bange bar ki paralok ki ba ya sim bentah kan ke jika niam ke Jong ni mentah ka step sinung kong Jong kata yo ada ai ngu yo blai bang yo la ban ai ke jika niam bang ada ai ngu kerpang yo blai Lamare ke jing don Jong pi pan sengap bat ban ya sim bentah kan jika niam to blai ku ke do ipi dengan sedang ke jika niam Jong ni dah ke jupule ketien jo blai na gospel Jong Matius prano bakhan riu khalai hadu khat prang Jisu la le chakichnong saudong ka Kaisaria Filipi bat ulakali ala kisnran yaw khunu briu ki ong deu don ki ba ong Yohanes Baptis kila jubab ki weipat Elijah sake weipat Jeremiah ne uno yutu lupa pipat ulakali yaki pi ong ngalong Simon Petrus ula jubab nelong ukris ukon ublay baim Jisu la paiktin sok mapi ko Simon kon Jonah umday ubriu ubalapan pa pi yakan yagi jusisha Rey ukpa janga ubaha belengken ka gospel Jong utrai ka jingero ya meko Kris kedua banyak bor banyak mesin ai kan jika niam ha ka kerteng ukpa baru kon ba mesin ba khoi amen ni ai ngu ya me blai na bata ka step sinakong Jong kata yo blai sibon melari melusumaring macam tayo barro stayo bat kita sedang biang sakawai kata yo batamai kumbam le sumar yang ni barro ikinong sap no ya cipta kan jika niam ya barro kipat kadong kasnat ke partai kari jongi agar pad belai nangkar khu yang ni mentah kata yo ru pinang light ni jema saw jema jongbun jema saw ka ju im jongi ku belai try kan rat ya kan jika niam jongi ni pa ni kine da ukris try jongi amen para bangai biye bat perlok ngakwa ban ai ke jika niam akan ke step halor katuka gospel ka bangal pule ya happy mentan ka gospel Jong Matius dan nong kan riu kalah hadu khat pra Jisu ulakali ya kisnran ju ayu ki briu ki perkhat chapang ju lani Jisu nak benta ju ki ulakrannya kene klempep hadin bolo sakhi ya ke jing bon ki briu bolo bot yu hadin jing saja ke san hajar sahajar par hadin ke jipang ko ya bon kinong pang ti Jisul ikat kitu ki briu tu kan lik senran ju ken ki perkat ayu ki briu jipang ju dek senran ke siam jing ban ju bab jisdan na takadaw ha bakhadu ki siam tang kedem ngut ki jing ju bab ki ai ki de we ni ki prophet Medeu Elijah, medeu Yohanes Baptis barkum ta ter. Te Jisu ya sem kitu ke jing jubab kendiat. Te ulakal lipat ya pi cabas. Pil jubab ke baki briu ki perkat sepang janga ka baki tip sepang janga ngakwa na pi ken. Pi baliasa barnga pila ki bala pelut ka bor jong pi barnga. Pi perkat ngadeu na ka benta jong pi. Senran kristang macam perkat mentah hak bakhadu kami kejubab le Petrus baong Jisu manau Kris kuon Jong blai Mesaya kuon Jong blai bat kembali yo sam na kejubab Jong Petrus Jisu lah kemen cabas Petrus malah jubab ka badai hakali ka step ngaku aban aga jika nyam kadai kane mo Jisu nak banta Jong pi janga badai kenong buat Jong itip sapang Jisu na buan teli ki jingtip ngala batip Jisu na mar bahika ki weyanga atip Jisu na manga pule na ki kot ngatip sapang Jisu na ka pule na ka Bible kum konuksa ikan mau gospel Jong Lukas dan no benakong lai paway. Habaw angel hul ka Maria ko Maria pensaka yo
Jisu pada nong pen im jong ke partai. Nong pen im jong partai ni tip. Re ngatarai lagi kwa ban jubab sisiau Jisu dak penta jong ni. Kampat biang ta bangin jubab ke bangin tip nak kiwe ke bangin Yosef nak kiwe ke bangin pule. Hoi kita harus kita dan kam susu kajing pule kajing ni yai wat benia sapang Jisu. Wei san Jisu nak benta jenga balik ngabuat you balik ngak cita citom nak benta jeng kata kadai kajing keli ke bangin deban jubab dah ke bang jubab ke tu kajing keli jungi zatip sisau Jisu nak benta jungi. Hapelur kapor jungi ban selok patu. Kapul kapor penyaduai patu. Kapul kapor ban pulai ketin jung Ngapul kapor ban pusan batu. Sekentin ngap ai kapor jungi banyak selok batu hangta unsa penpau yang ni ude dekat benta jungi. Lemda kumta ngacu jubab baong kibriu. Hirse. Lalu kita terkam kecing ong jengah kebanga kombaong keciti penengkong jong Yohanes iwe. Ya lap ye piu bangi liok sneu. Ya lap ye piu bangi liok keta. Ya lap ye piu bangi liok mat. Ya lap ye piu bangi isena di kemat jongi. Lemdangi yo keta ibu Jisu. Lemdangi yo mat ibu Jisu. Lemdangi yo seo Jisu dalam dia marwe cimet batu. Kinam la berjubab ibu Jisu nak peta jongi. Boleh gospel jong Lukas. Kerana kepasan ni bayi ter. Kisan ran kelak kwai dok baru sisni. Plan yo. Lapoi cakapor miet jan miet kumto. Jisu lekali ki kos ran pela yo Jis betul perang yo wang penuh sebakam jeliu. Penuh sebakam jeliu ke matresi tom wat benia. Pensayo. Lek citom pensayo. Tang namar me ong Jisu ngin le ban mar le kata kila yo te ban tip yo Jisu ko men ko para ban tip ban cuba udeu na ka benta jongi ni hab benia sepang jo hab tip benia sepang jo hawat benia sepang jo kata don kam lemda kumta ke jing tip jing Jisu ke nam skem yak jang long nong bo jongi pet kitu ke san hajar ngot bo Jisu lap saja ke 1,000 ngot kita ki malak kita ki bapang lepan ko je ki hakasi ba Jisu cha citom hatu ki dang don kim pan shu paksin ram chung ki pet betus bau it ong ami tu yunu briu kong apa katu briu kali nama kim pat itu kim pat mat kim pat yo kim pat so tu ni Jisu ba ki bot te ki ong plan ke jing yap ju lah ke nok ke jing long bot jangi Henry daw la mi pat kali cai kedar deu nu Jisu bangi buat plan kajing buat jangi kadang jeng buat depan jumpa nu Jisu dak banta jangi para bangin ide ban so tu ban Jisu de bakordor na baki kordor tamma kajing im janga ngabu yo hak madu wan hak madu baniki ege baro nakataka daw Jisu ladai pi kam ye mei pa men para pi balanga pi melong ke bebit panam nong buat janga pe Jisu dem baman hak mat jongi hak mat ke jing berkat hak mat ke kam ke jam hak mat ke jing im janga hantangan tip Jisu nak benta janga para kabama yang ngi kinong buat namangi par itu ngipat tip par ye par yo kata par yo mat ko boong citi benakong jong Yohanes lihat tho do Yohanes te kata-kata mitlot ka jing nget jing hau Jisu Yesu buat teneng Yesu buat beriu ko buat kita ke Jisu la saja san hajar sawajar hadi kata nakut ki basau tu Jisu dak banta jo ki kin sabut hadu bakut ikan mau ha gospel jong Matthew Yohanes sorry gospel jong Yohanes nam riu prar kanda dunia pel apa Jisu ya lap sepang pu jing im ada pu ka jing im senran ka baki pai pa sam ban so tho are kom no breu pu jing im ba me ka do jinga di ka snam jinga pinyo jing im ka stang ban ata tien dan bala phet Jisu ong ho Petrus biru pe kwa ban le no Petrus bali omat yo bala tip Jisu dak bata trai senong let me don ki tien jing im
Ko ngi kinong buat jauh Kris. Tungin buat jauh Kris khmat jangi, bat dak bat buat Jisu khmat jangi, klaim atatin ngin yo kata ka jubab Jisu dak bata jangi. Kadik yang ngi teng pangin puson. Balik ngade ban leci mani. Balik ngade ban duai. Wei nu Jisu. Balik ngade ban cha chitom. Balik ban pli ka puah bat Ada pekan mau ya kan ke bu kini ke cikali hakmat ke im jongi in so to ke wei Jisu ta jongi te ngis cuba ru wei Jisu ba ngi jubab. Pari tu Jisu wei Jisu ta jongi ong Paulus pekoi hak citi ju skindong Filipi nong basau kandai. Im ka baul hikai. Im ke cikai ba pilayo kata ka pen bangi itu ya Jisu. Kalau engkau bama, itip Jisu berengut. Itip Jisu dah kecing ong giwe. Nah cia sehang ni yang tai, ni empat suti dah kecing im jongi. Kata-kata ong empat im cikai cu, Yesus long nong buat blam. Tapi jumpa pau lah nong balai kat san kan riu. Nong thok kitab jumpa pau ong atip. Kalau nong balai kan riu ong kreat ayat pilong blam. Tengah kepan peri pi nak sentuh jema jonga kebau ngami tu ya pi mi tu yang na apa dia play jong pi bersukat ya ga kebau betul gospel kebau ke bau ko try kan roh ki magi peneng ki ba im ki ba le ya kaman jong play pa kata abangi im abangi le ya kaman jong play pa hang ta ngitip udah Jisu ubangi cakri ubangi bot ubangi duai ubangi alap lumda kumta Yesus lap kelam tip Jisu. Dan kata mentakan dia kecil kai niam cenga ngasau yang bialap dia pi deki senam deki benai mana kapo kakali yang Jisu betajong balai nga ino ya ke rong ke tei nga ino ban buat dia ban im ke deki im ya lap ama long bakor dor ban ki ke baro kelam mau ngamla ban im ong ka gospel jong Yohanes lan nong khat san kani kadi ban nong rim pa klem mau ka jing im jonga kan kam dan nong rim ni kan mau ha gospel jong Matius lan nong pa khan nyau i we du khat lai Jisu ya iru iksen ran ju kan long blam kem pat itu bha yo tu lian lam ki lai ngot chau lor lom to bor Jacob Yohanes Petrus Lelam ki pan duai halo tulum hak je duai joki kle iyo Jisu kecing keladur Jisu pakacik keladur Jisu kala kata yaki peleng ni Jisu bani buat mentah peleng ni Jisu bang sautu deu kala kabamut kiru ke keladur kajing mut si perkat kiru keladur kada no joki Padahal pa Petrus uang try. Ngem kwa cuba lece ke pertei badam cincin jar. Ikwa ban saang ne, ngilatip mentah kay no. Ikwa ban sa ban me ci junam. So yang la hia cek pertei. Pelik sakhi ka ba pilih pelik sakhi ka ba pilih omat, pelik sakhi ka ba pilih osneu. Isus sakhi ka ba pi isin nari kemat jong pi. Kata kade, Jisu nak berta jangi. Betul sautu cai kedar mentang na sautu bang keluar ban pa elaka jong kecin im janga nama unu Jisu ubang itu udau na kabenta janga ngi pule ha gospel jong Yohanes pelanong ka baar puwe khasan du khar khandai hadien ke jing bam jami ki wei pat khat wei nguk sin ran kan dang chong tai chwa ban thia Jisu lo khot chakandong yu Petrus kau di uang kau Petrus, me kam ik me yang apa ni kini kat wengut. Petrus balayo mat na tulog na lor ulum tabor, ya kajing long Jisu ong try nga kam ik mengayam me, tu ong psai ke belang jonga. Ngata saja sin kali, hato me kam ik me yang apa ni kini. Petrus ujib hoi try psai kelang berat jonga. Pau kali Petrus lai sin lai wat. Haduk Petrus lah dia. Baliu kan radu kali yang aku ni. Leseulah
kan mau ka belajar you baula leni Jisu lese bat hakabakadu Jisu ula pan kamti uki kam de ban long nong ya lam hak kan hun nang taw Jisu ya thu you baka jing im jong pi kan kut om da ka basukเป็นชับสะนาพนาฮัลโหลก็เด็กพนาคุมไปยับเยซูพอเยซูก็คลิชจรองเยซูก็คลิชปอกระยัดจรองเป็นจุดหลักลอยฮัดดูกตเป็นไอแล้วก็จงก็จึงอิมนามาอุเออุเซทูอุเออุเนอุเยซูนากับบันตาจงอุพระบังเกิดกันจีกายงาทรายกับบันเดียพี่งากกันน้องบวชจงอุพิกลีระเดียกันสแมนพี่น้องกันน้องบวชจงอุatau isau tu ni Jisu ubang yalap ubang ni le ikini kita kam berkenjaman sim hap sau tu Jisu nak bata jumi tapi isau tu Jisu ko bala om ni ngap trestom hap wat lia hap le bnia hap karpat blai hap pan u ko but ko bor Jisu pen pau yala de hangi hak balang jumi Hadirin ke Christmas, ngidon kasiu trai, baik hot kasiu trai Epifani. Kabamot kasiu trai jimpen pau Jisu, ha gitu kilai ngot kirustat nari mingi kelawan dekat kejat. Nama kita dan utau mesaya berasa kah cik pertai. Kelalek ban wat, kelalek ban mane yu undak lalap, bandai kelalap yu upitip, kilai ayu, kilai ayu kejik ayu bakrab tam keksiar kamer bagai cik ubi. Nama kalau iyo tahu bakor dotam ublay jongki. Kita tarai pamaki kat kita kerustat kila biang nadong cadong kisau tu ngimpat long ru makmat umnim sim kisim. Pakai le pai dekat kemen namar kila iyo. Teban bantip bani tu Jisu dekat benta jongi. Kenapa kecing ai jongi yaki wei umnim Jisu bingi ai yalap yaki haki wei ai jikai ni maki kuat jongi lara ni long kepala mat Jisu. Kay wad ukuma wad to start ri mingi gide banduai ko Jisu pen pau hangi medeu pesau thu hangi yo ngampat sau thu adu menta meni keculong blem keculong nong buat janga ta bang nong blem ki we ki buat janga ki nong blem ta kata da pi kajeng long nong buat kam da long kum bagade balong dalam kata menta ke step ngabau kan ke cikeli khmat chu pi Jisu ra bata jumpi Sama chong kendong cim ka Bible put dua marwe kendong puson marwe kendong we mo ni Jisu nang pata jonga danga juba mo deu kon rahat hato nga im ko mo deu kon rahat jonga nga im ni ka bo hikaya nga meneng ong ipine gospel jong Lukas nong ba nang kong lai phuwe u deu nong pen im jong perthei pa pen im nga cha che tom cha yap nang pata jonga hato nga pediang ni ka pen im jong hato nga im ya ka ni ka pen im jong kata Dina makata menta kata yo kisikai niam kabang akwapan buah kemat jo pikoh men ko para. To ni baris tayon kaliu Jisu nak pata janga wat ko jubab. Wat nakar kitu sing ai ki bri ba ai ke Bible wat de ke jong pi kam tam Jisu kwa kabawan na kadonot na kamersim na ke jong mat perkat jo pi. Na kata kada meni wong pi pat. Hade beksendrani ke jubab bagi pai ba ke jubab. O pi pat kamut ngakwa na pi personalized ya kajing im Jisu kajing im jong pi personalized ya ketinu boleh ya kajing im jong pi jeng apa dok pelong senam ya ka ha kajing im jong ni dehang ta ken komen ko para ngin sautu bangilong kena buat bakumle tongin dua ha kan ke step tongin raikut bantip ci sai lu Jisu lamdak mutangilong tang kinong tip na jingai om hajan om rasakar hasan da jung dua boleh problem IP yang ngaka jinga prabanget pada tu cisa minu Jisu ubangi buat nadu bastang pangin buat hadu bayap da ka jing yain he da ka jing tip yu da ka jing itu yu bat in airu ka ka jing itu jing tip yu haki wai pat ka jing tip ba ka jing itu ka basi sha kalau habangi ai ki wai pat da ka sakut tang hanga kata kam be ka jing tip kasakut tahanga ngam ai patay kaki khon janga kaki perlu ke janga kamu ngam patip ngalu cutip malu malah cu pulehan ane natai kam ngam ai da ngalayo mat kamu ongka pastor ngalayo mat ngai pi ire ban yo mat ingin wai bele nama kata komen kepara pakane ke jika ni mentah ke stop ngasau yo chimat ka ketik yang ngaka perkat yang ngaku mulung do mu Jisu nak mentah janga tengah dua ke ni ke sini penganang tip yo
nganang am jeliu sepang cu nganang ai cu kijikai ki weipat ban itu yun Jisu ublei unong pen em jongi tengi pekut tak jadi wai jongi haga kerteng ukpa barukun bamsim bakoi amen Jisu kun rat blei sibon ai la dengi mentak step panikai niam sepang jome kadai ke cingkwa jome Yesus menem la kelik senran jome ayu ki beriu ki perkat ayu ki beriu ki tip sepang jome senran kal ai ke jubab jongki ya ka bagi beriu ki perkat ada kata memhun ngong pi pa de pi tip ayu sepang jenga ngalong de ka betah jongpi Isok men setenat Jisu kun rat upeter sula jubab ke jubab besel tenat ma ka bami nak to nut jong u li iya me lomat ya me li okta ya me li sew ya me Jisu rap yang ngiru ngelek kumju idek senran bayajan jome ila bot ya me ino ikini ke baro pan bot ya me ya rap ingin bot ya me tak ba itu ya me tak ba tip ya me bad kan ke jitu ke tip ke jiu sel sepang jome kana penjana ya ke jing im nang bot jongi bad haba kumta kaman ra jikar khu ke jing im jongi chimet ke jikar khu ya ki pat ba im lang salang ba ni ko Jisu kun rap pha im sem biang jome siset hangi wei pai wei bau nu men sim hi ka yang ni pada itu ya me pada itu yo blai masih bakoi yo blai pa ni pa ni kini Jisu dame be imat basin char junam la junam amen kaburam hok pa barokon baram masih bakoi kumbar long ka ban kong kumju mata barbara bor junam la junam amen paka jikar khu chung blai bedan bo baro kal hier halo chung pi basrak ikan ga chitu kai niam jingi bo blai nang kar khu ka do pi pen yo ka start chi champang ban tip chu chapang Jisu ha ka kerteng pa barukon ban masih bakoi amen